Bakit? Nagsakit ti barukong ko. Tabaro ko mo, ampay. Ke madagdag sa nanak lakay. Iso nga i-voice out ko man kanyam lakay. Ti marikrik na. Na. Ampay, agan ano ka? Ay nalakay madidlidayak. Maligitay ka. Ampay. Dan anayam? Ay basta lakay madidlidayak nga perperme. Ampay ka road. Kas ano lakay. Ke kagura nakmeten kan kaungot nak dagiti karubata. Tampay Mike, kaungot da ka Mike, dagiti karubat na Mike. Jak man amula kay. Ke kagidaksen dameten ti kinachismosak. Na. Nagtaka ka pay. Aman lakay tagidaksen dameten ke libre lagaroden di jengar aramidek. Na. Man, libre lang arudan nga ipapaay ko kanyada. Kaamumatan tatanga panawon lakay. Awan iti libre. Iso nga rod nga adi lang iti mabalin nga ikwa kanyada nga makalibre da. Kaungot dakmatan. Kaya ay na. Talaga nga malidlidayak nga perpermi lakay. Apo. Ay na. Talagang apektado ka pa, baka ite. Ke aman alakay, ke amom di jerik na permiti effort ko talaga. Tapos tagidaksin da. Ke di nga agyaman lakay. Nya, pagkimanan da ka ba? Tuwan lakay. Kalibre lagarod nga agiwarwara sakti balita, ti chismis. Ke kaungot dakpay, kaasar dakmatatan, numasabat dak, di dakpay pansinanan. Kusilapan dakpay. Iso na talaga nga nadagsen di barukong kulakay. Di dakit di nga agyaman. Tadda ti bantay da. Ti 24 oras. Agpatpat nagtin agmalmalam di jay lakay nga effort ko. Di dapay pulos ag thank you kanya. Kaungot dakpay. Sa ano nga day talakay. Ay na makagurguri-gurak na talaga. Itikas tang araramidan da kanya. Awan mo ti bayad na di jay nga araramidak lakay. Free. Itid ko kanya da nga free. Service pa itiawag mo ditan baka ite. Kawan lakay. Napo, pakawanim dating padawat mong asawa ka. Inchismis ko lang mo nga masikog di jay anak ni Nana Orang. Na, kining nagpasugnod matan. Inalos ko. Gani na. Kay, anya di kayo mo nga mapasamak ba kahit? Santo inchismis ko lang. Nga agsasabali si patyang angkasan ni Babet. Agsasabali nga lalaki ta talaga nga nakita. Inchismis ko lang ka makaungot matan. Anya di kayo mo nga mapasamak nga bakit maragsakan da? Ay na, bakit madimag ka talaga bakit eh? Awampay ti ka support mo lakay. Kasi ano ko mga madi lakay. Pagbiro ka may kumasi ka. Pagbiro ka may kumati tagabantay mo ti 24 oras. Oh, libre. Tatanga panawon pulos awan ti libre. Madayo ka ng basit. Kwarta ti aggungunay ka. Siyak ka libre day nga serbisyong ipapaay ko kanyada. Hanak na agsingsingil. Ay natagidag sunda magkayam. Ay, po makapaliday nga talaga lakay. Imbes nga i-appreciate da ko ma, DJ effort ko. Apay, ti amuda nga ta. Nalaka nga ta, iti agsipot-sipot. Nalaka nga ta, ti agbanbantay. Kailangan nga, apanak tayo agpa-doktor, ta no healthy, aklang ta no makasipot ak kanyada, ti biyagda. Masiputak amin kanyada, di da pay ma-appreciate di jay. Uray, simple nga thank you lang lakay. Awan pay ti ikwada kanya. Talaga kaya mo pa nga ag-thank you, dagiti chismis mo. Ay talaga lakay nga malmaldayak nga perperme. Talaga nga madidlid daangan ti pusok. Ikagkagumaak lakay. Iti agsagap iti chismis. Nida aya mapanunot lakay. Agloda, agbiro kak ti internet, no awan ti internet ko apanak pa ita, barangay nga maki wifi, ta no makasagapak lang ti chismis.
No, adadaje adayo. Agpasahi akpay lakay. Tapno lang adati maalak nga chismis kanya. Di da nga ta mapanunot, dijay nga gastos ko. Dijay nga rigat ko. Pulos handak tayo nga ma-appreciate lakay. Iso nga talaga nga makapasakit ti barukong. Hindi nga talaga. Masakit ti barukong ko ti kasta nga panagungot da kanya. Kinpanagpada. Panagpasog mo da. Amom lakay. Abak ko pa iti NBI nga apan ag-imbestiga ti paspasamak ti biyagda. Libre lakay, panunutem libre. Manutisahod ti NBI nga apan nga agal-ala ti informasyon nga agsipot, ag-imbestiga. Siyak libre lakay. Yung una yun, talaga makapasakit paro kong lakay. Di da napanunot na kita nga rigrigat ko. Amom lakay. Awananda iti puso. So na pa hindi wanan puso? Handa nga makita, di nga rigat kin effort ko talaga na kaya. Kaya lang nga makasangit. Agasam na kay. Imbes nga talaga, simple lang mo't, di ibaga na kanya nga. Salamat, kumare, ta naichismisak. Salamat, kumare, ta simikatak iti chismis mo. Awan lakay. Pulos, awan ti kasyeta, tapos kagura nakpay. Ay no. Amom ti arig na lakay. Dahita nga aramiden da kanyak. Kasla di agar-aram nga aramiden na amin nga effort na di ararman na. Tapos paayan da lang gayam. Kas di ti riknak lakay. Talaga dapat hugot mo. Talaga kas di ti mariknak lakay. Sabaw. Di daman lang inconsidera di mariknak no kasi nga makaungot da. Di daman lang pinanunot no masaktanak. Hindi nga pariknada kanya. Kasi ka, pinanunot mo ba ka, Mariknada? Amok anakay nga, libre nga ro di serbisyo nga. Ang pwedem amuti kawang gawa. O agboluntaryo akpay. Ina? Didak to pa ikan iti meriendak nga Diyos. Ina? Kawang gawa pa yan, hindi pa nagchismisay? Kawan na kay talibre nga rod, voluntaryo pay. Uray lang ko maday, mango flavor nga Diyos. Kaawang pa itida kanyak, tapos kaungot nakbay lakay. Ay nalakay, awan ti pa merienda, awan ti pa salamat da. Kainisan dakpay, ay apo lakay. Ay na, di da nga ta mapanunot nga saan nga kumpleto ti lubong na awan ti chismosa. Uray sa dino ti papanandaan da ti chismosa. Di da mapanunot nga no mapukaw ti chismosa. Sa bali ti lubong, awan ti ragragsak na. Imbes nga i-appreciate dala kay na. Talaga, appreciate dala kay haan. Ti dakas na indarumdak pay. Ay na, apaw. Makaulaw, Mildred. Pakawa na, mapaw, dagiti chismosa.